Kabalangkarake yagas ngiburom jango Padre Pio Bakoi. Ki ong Father Pius bad ki kot yawo Padre Pio Bakoi. Bad laka yawo kat praspa prapo Hynriew badu lakalad kat kendaispa Hynriew pra. Kabamot don bon ki beriu hakene ke century baladep kilayo iyawu kilayakaren. Badude u John Paul ba R ula penkandang record yawu house name R1000R. John Paul ba R ba kuit hakapor ba udang lindo ulayo lad ben late plapop hau. Bad ulayo ben kili ya uru Shapanga jingshitom namaruni ulang record badon ki Jingmong jongu Jisu haka medjong. Bad u John Paul ba R ba kuit lakili ya u hapading kini ki santili ki Jingmong namarngi ong stigmata hadu katno pi snow shitom na kano ke Jingmong badu ong omde ya kini ki santili ki Jingmong ka pinmong palat ianga Henry ya ke Jingmong Ba Hynriew badu ladonro ke Jingmong haka terpeng jangu ke Jingmong haka terpeng kalau nga Jingmong haka bau Jisu ulaba ya ke diempana omdon manu bakin mau Shapang kane ke Jingmong haka terpeng ngi perkat ya ke Jingmong haka kti ke jak bad haka krum nalor kane santili dandon sakawai pat ke Jingmong badu patra pia bakuduang kane kalong kaba kampang banya kini santili ngitip ha umroi ngidon ibe kinna ibe yo kane santili ke Jingmong Teresa but don't bon kibariu balai kiyo pidiang ia ke Jingmong bakui jongu Jesu aka jingim badu padre pia bakud ulong uwei na kilindo balayo pidiang ia ke ne ke Jingmong badu la im kumba saupus nem eye da ke ne ke Jingmong shisinula kerpa dia Jesu ngakoloi ban shashitam da ke ne ke Jingmong baro en rewatnum peni habar ia ke ne ke Jingmong badu Jesu ong em ke ne ke Jingmong de ban pau habar baki briu kini ngeit bakin mau ianga badula sha ya kane ke Jingmong saupos ne bad ngitip o padre pia bakoit ulongro badon bon ga sap ka pong ulongro we na ki father kadba udang em ulala ban shang hado katpra kanda haga sendu plapo